Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alit-alit kelas lu sane tresna sihin Pak Guru tumugi iraga kena sarang sami nggih. Sane mangkin iraga melajah bahasa Bali ingyan aksara Bali duang wanda nggih. Sane sampun lewat Pak Guru sampun ngaturin alit-alit aksara Wianjana. Nggih, napi aksara Wianjana niku aksara Wianjana yen patuhang ring basa Indonesia abjad. Yen di basa Indonesia kan wonten A B C D E F G lan selanturipun. Yen di basa Bali madan aksara Wianjana. Jen aksara Wianjana niku ana cara kada tasa wala mogo bongo pojoyonyo. Nika lione 18. Kudu lione Plekutus nggih. Plekutus aksara Wianjana nika lione. Ana cara kada tasa wala mogo bongo pojoyonyo. Nika alit-alit apalang nggih. Pangkanthi apal nika ana cara nika. Mungkin iraga melajah aksara Bali duang wanda. Duang wanda nika artine dua nika kalih utawi dua. Wanda nika artine kata. Iraga melajah bahasa Bali mungkin dua kata. Nggih. Dua suku kata nggih. Contohnya kan dua kata. Batu nika dua. Ba besik tu dua. Nggih. Batu. Nggih. Je. Oh nika madan kenten nggih. Duang wanda nggih. Mungkin alit-alit elingang anu carakon nika mungkin dumun. Nah niki wenten contoh-contoh nih. Contoh-contoh aksara Bali duang wanda nika cingain malih jebos di buku santun halaman 24 utawi halaman 24. Nah niki niki contoh nggih. Niki contoh nih aksara-aksara duang wanda punika nggih. Pak Guru wacian gen iki dumun malah jebos alit-alit. A aksara A wonten aksara no. Dadene napi? Ano. Oh nika wanda nika. Ano. Satu wanda. Pun genten anten aksara C tambah aksara ro dadene caro. A jenno dadene ano. C jenro dadene caro. Gabung mungkin dadi yang besik ano caro. Oh nika ano awando caro ben awando nika madan duang wanda. Nggih. Contohane ben besik aksara no. Nggih, aksara no. Isinin ro. Napi dadene bacane? No jen ro dadene naro. Kawando. Nggih. Bin wonten contoh aksara ro. Imbuhin ko. Dadene ro jen ko dadene rako. Nika ben wanda makin tadi yang besik. Naro rako. Oh, kentan dadas nika madan duang wanda. Nggih. Sampun alit-alit ngresep. Jen madan aksara E. Niki aksara E. Elingan. Niki aksara E nggih. Nah niki. Niki aksara E, niki no, c, ro, ko lan selanturipun. Nggih, elingan. Nika dados buka ring buku santun halaman 24 ane aturin Pak Guru wau. Nika pelajahan nika wonten nggih. Nggih, menika dumun Pak Guru aturin alit-alit aksara Bali duang wanda. Dumugi alit-alit resep pelajaran sana aturin Pak Guru nggih. Mungkin Pak Guru jagi bacang mau pamit. Om santi 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 om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita
semua.